Hello Kakabsat! Welcome to my channel, Miss Libliwa Riders TV, and please don't forget to subscribe. Click below for more road trip and music. Miss Luliwa Riders TV. Gamagik man ken ka no ay ayaten nagmetlaen tangamin jak kap nekan no di sikat mangisawang adut sayang buseng kasladingak paggugustuhan Taginunam kan pa'y jak may bagay ta sa tiyang Damagek man ken ka sinutpud no adda ta puso Tay ka di madamdamag ko when no siyak piman anano mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay napaypayso Tanarigat di may kulbo Numang limlimo ta ayat mo Anya ka di nga agpayso Alugar tuy ayat ko Anya kadit kay karian napudno unay a puso Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken Damagek man ken ka no ay ayaten nagmetlaen Tangamin jak kap nekan no di sikat mangisawang Adut sayang guseng kasladinga paggugustuhan Taginunam kan pa'y jak may bagay ta sa tiyang Damagek man ken ka sinutpud no adda ta puso Kay ka di madamdamag ko when no siyak piman anano mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay napaypayso Tanarigat di may kulbo Numang limlimo ta ayat mo Anya ka di nga agpayso Alugar tuy ayat ko Anya kadit kay karian napudno unay a puso Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo
Anya kadi nga agpaiso alugar tuy ayat ko. Anya kadi kay kariyan napudno unay apuso. Limo sa wer nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinahulpit kanakem mo. Ipatay ko biyag ko kinaulpit kanakem mo. Adi na iranta naging nasdeg riknata adwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rikna. Jak ini ba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata. Hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. jak ini ba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata. Di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak
Siksika laeng ti nakasaraka dardarep tepe apagkabuklan ko'y haya awang pulus Kuman pulos nagtalka nudisika ket di naglipliputan pangaasin biyag ko sika Siksika laeng ti nakasaraka dardarep tepe apakabuklan to'y aya awan plus Awan pulos nagtalka nudisika ket di naglipliputan pangaasin biyag ko no awan tun panagayan mo kaniya Sawem laeng ay balikas di ka agama ngem kaya't pamarangka na adda pa'y lapatek ko ken ka kas mula engen pinuksa kinaimnas niraksa Siksika laeng ti nakasaraka dardarep tepe apakabuklan to'y aya awan pulus nagtalka nudisika ket di naglipliputan pangaasin biyag ko no awan tun panagayan mo kaniya Sawem laeng ay balikas di ka agama ngetay at pamarangka na adda pa'y lapatek ko ken ka kas mula pinuksa kinaimnas niraksa kas mula engen pinuksa kinaimnas niraksa
sardam ururaye isasangpet mo kaano nga ta ubiyag ko mailiwakon bara niagek mo naragsen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw ko kenta tantanawagan ka abay jay tawa bare numapasangpet ka agurayak biag ko agurayak isasangpet mo malading itat unay to'y puso gapot kawan mo sibay ko agurayak biag ko agurayak isasangpet mo masyan ka kadi kaniya rinabi inga agsangsangita dimteng manen iti sardam ururaye isasangpet mo kaano nga ta ubiyag ko mailiwakon bara ni agek mo naragsen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw ko kenta tantanawagan ka abay jay tawa bare numapasangpet ka agurayak biag ko agurayak isasangpet mo malading ita unay to'y puso gapot kaawan mo sibay ko agurayak biag ko agurayak isasangpet mo masyan ka kadi kaniya rinabi inga agsangsangita masyan ka kadi kaniya rinabi inga agsangsangita marik na day to'y puso nga kepa-kepa jak makaturturo sipud awan ka jak makapanuno itinasaya sikati kapuna na awan tinamnaman sang agad tibantay mga
malasiwag tibay-bay agsubli kalaeng aramid tiyamin sapay tamakitam sikat igapuna Agdandanaday tuy riknak tawan kan tuy dena Pusok ana sugatan Masapul na ka no maisublik laeng day dirag sakhen langen jakong ipalubos apanawan naktumanen sang atek tibay malasiwag tibay-bay agsubli kalaeng aramid tiyamin sapay tamakitam sikat igapuna sikat igapuna sang atek tibantay malasiwag tibay-bay agsubli kalaeng aramid tiyamin sapay tamakitam sikat igapuna. Miss Luliwa Riders TV. Iti mali Di puluy Dito'y ayuya Sirok lumboy Keti dengep ko Iti barukong Isem nga inbatim Dito'y cellphone Text kan awag mo Nagkauyudan Amin asaltek Ket nanlipatan Siya kalipay laeng Tilinaong Dayta panunot ken dayta puso Apro-aprosa Dagita pingping Sa kunto bisungen Dagita bibig Nasaya at laeng no di mabdak Dayto'y cellphone Apang ipapapasa Nupay awan kay tanto'y ganap Amang punas pa iti tilulwa Mangules iti barukong Isem nga inbati Dito'y cellphone Text ken awag mo Nagbauyudan
nupay laeng tilinaon kay ta panunot kenday ta puso apro sa dagita pingping sa kunto bisungen dagita bibig nasaya at laeng no di magtag daytoy cellphone apang ipagpapasa nupay awan kay tatoy na amang punas pa ititilulwa mangules iti barukong isen nga inbati dito'y cellphone kasano arang tayak titaaw anang dapat sardam kinaldaw apanaglang ayang ayat ta no pati Facebook ilembeng na ka dungo ulsan nakman imeng arakop mo ket ilalay nak sa muweng taangas mo Jakun maituran lamek tirabii berberoken ka numalukagak kailikot barat arakop mo kanya di pulos maep-ep dagiti pungan lipatan dagiti adu agkaring karita pagbalinan ta asal kita tapno tumibke tiaya nayata maiwag unay ken kabiagko baluden kakuman kadagiti kakiako ket ibarik na to'y nalaos nga ilgo kaya't kung amarik na nasangit na agit mo
Biyag ko ipatpateg ka, amok nga amom dayta. Inggatong palto'y biyag, paten-pateg ket dinto agrasat. Sikati amin ko, patpatget ti agnanayon. Sikalaing ti ayat ko, kentulbek daytoy biyag ko. Aglabas man ti panawen, tuy ayata si tatalinginen. Napudno panapin pinateg, sa pataan ta ingat tungpal tanem. Di tanto polos di palobos, amarak-rak te kinaurlos. Tangamin awanin sa bali, dito'y pusok sikat na ikarin. Sikati amin ko, patpatget ti agnanayon. Sikalaing ti ayat ko, kentulbek daytoy biyag ko. Sikati amin ko, patpatget ti agnanayon. Sikalaing ti ayat ko, kentulbek daytoy biyag ko. Sikati amin ko, patpatget ti agnanayon. Sikalaing ti ayat ko, kentulbek daytoy biyag ko. Wen sikati amin ko, Wen sikati amin ko, wen sikati amin ko. Kuman kaya talo kaisan, lamat na palabasan nakasugatan. Nga mapaunayan taag parang laeng, lagawam iti panuno mangusig na ken. Insa pataki di na jakon lagi pen, tay palagip na't kinabareng-bareng. Iti kaunggap, masingat ay tuy sugat, gapwanan pananglipat mo tuy ayat. Nga mapabasol mo kato'y pusok nga gayat, ken kanay nayat ko, akasilpot ang sak. Jak kuman kaya talagi pen, taay ayan na tulaeng ti panang
Apay biyag ko at tinagibasit mo Dagiti arapa apasinangal ko Ilagat pamatig ko ken sakripisyo Ngempi man siyak man tiin kain kulbo Karaman ka tinapalabas ko Paset na kamet tiara paap ko Nupay kinapudnog Pinaglikudam ko kwam tiragsak Takukwak ni ayat Nge mapabasol mo kato'y pusok nga gayat Ken kangay nayat ko Akasilpot aangsak Diyak kuman kaya talagipen Taay ayan na tulaeng ti panawen Insa pataki di na diyakon lagipen Taay palagip na't kinabareng-bareng Iti kaunggap masingat day to'y sugat Gapuanan pananglipat mo to'y ayan Dadyak kuman, jak kuman, jak kuman Kaya't alagipen Miss Luliwa Riders TV. Buka kay suna akapungan ko Ay ayaten ka iti aming nga ang gulo Umay ka tagin narakop ta Kas kairot tay kapetek ka Agin nagekta kas benal kasamit na Agad akas betat nyug ka nanamna Ket sapay kuma Tadi kan tumauma Kumanerfer Nga agek diag patingga Uga kay suna Akapungan ko Umay kantayin tamanin jay paraiso Agay ayam iti dating nga ayuyang Purawa kadaratan inta naguldagan Kailiw ko di amin na kanito Dagita bibig idendes mo titel-tel ko Yara sa asmo Nasangit abalikas Ay ayaten ka Ingga na tungpal biyag Uka kay suna Akapungan ko Umay kantayin tamanin jay paraiso Agay ayam iti dating nga ayuyang Purawa kadaratan inta naguldagan Uka kay suna akapungan ko Umay kantayin tamanin jay paraiso Agay ayam iti dating nga ayuyang Purawa kadaratan inta naguldagan Purawa kadaratan inta naguldagan
Sikat ubog to'y amin ko, sikat puon day to'y ragsak ko. Dawaten kumabiyag ko, tanadungo apan nagdalag mo. Sikat ka po to'y amin ko, nga agserbi ka po ken ka ayat ko. Denggen ka to'y araro ko, awanin sa baling nga ipagpatik ko. No awan ko, No awan ko, tinamnam ako. Tapno awatin, tapno awaten, daytoy ayan. Di munto, di mo mong kulaeng nagpapawikan. Nusyak to awanin, di angis na. sikat silaw ni Ayat, amang terlawag iti kaunggan. Amang tedbiyag to'y kararuan, amang ted iti daytoy nga ayan. No awan to, No awan ko, tinamnam ako. Tapno awatin, tapno awaten, daytoy ayan. Di munto, di mong ko, kulaeng nagpapawikan. Nusyak to awanin, di angis na. Nusyak to awanin, di angis na. Idisyakin ka sinirpat niya ko, nagbaliwa namin pinsan lubong ko. Di mas baalan ragsak takin hagto, idi aklunit ayat ngayon daton ko. binwangay tani Ayat, anak no taragsak. Nagmaris sa glawlaw ado nga arapaan, nga
sikaken siya. Pagbuligan tantut nam ay ken buligan. Itiya dayong dito'y din nagbiag ko. Imadayo Ket mas bahala nalakos unay mailing ko. nalakos na Aldaw na bigi si kalaeng malaglagip ko. imalaglagip ko. Arawawapit kadam dito'y silong ko. Nagrigat gayang long distance nga ayat. Message mo sa Facebook ka na yung asig-sig kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno maipit ili ko analawos unay. This song is owned by All New Records. Minsa pa'y laeng kumaubiyag ko. Kadamteng tutiyal daw ken kanito. Harap-harap ka matampal at barag to. Tapnoag na na yung ragsak taken dungo. Itiya yung dito'y din nagbiag ko. Imadayo Ket mas bahala nalawos unay mailing ko. nalakos na Aldaw na bigi si kalaeng malaglagip ko. imalaglagip ko. Arawawapit kadam dito'y silong ko. Nagrigat gayang long distance nga ayat. Message mo sa Facebook ka na yung asig-sig kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno maipit pili ko analawos unay. Nagrigat gayang long distance na ayat. Message mo sa Facebook ka na yung asig-sig kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno maipit pili ko analawos unay. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno maipit pili ko analawos unay. Ay pa'y daytoy kasasaad nabatiak ngagmaymaysa hinakundong mo di ka pa'y kinuna kaludludon ko nagpay do mga ila napankan ngem di ka nagpagkada di ka manla nang ibatit pakalaglagipan
tinulbekam dia para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsuplika dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsuplikan tasara itenta napigis sa karin karita agsuplika maasika kumakanya di na kumabaybayan amay sakit sidong tirakrak karik nga ay payday tuy akasasaad nabatiak ngagmaymaysa inakundong mo di ka pa'y kinuna kaludludon ko nagpay do mga ila napankan ngem di ka nagpagkada di ka manla nang ibati pakalaglag pa tinulbekam dia para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsuplika dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsuplikan tasara itenta napigis sa karin karita agsuplika maasika kumakanya di na kumabaybayan amay sakit sidong tirakrak karik nga di na kumabaybayan amay sakit sidong tirakrak arik na Dangdayan na amang bukel tinapudno nga ayat buangayan tat nakiltay nga arapaap asika kensyak ket agmaymaysan nga urayin ton kanuman dinto pulos agsinan at tuyag kong ayat ko di kan madalagan kaikutak may tapusong ngawan inggana ragsak laeng ti iparignan maawan duadwam inkarik sikalaeng ti ayatek inggat panumpalan ay naragsak timariknat nudaga kitagindayat awan sang hiranat uray kasangutirigat sa uday mo amin diinat
sikaken siya kitan ket agmay maysa. Madanagang kaikutak ay tapusong awan inggana at saklaeng ti iparignak nga awan duwadwam inkarik sikalaeng ti ayatek inggat panumpalan ay naragsak ti marignak mudatak ket paginayat awan sa mirna uray kasan mo tirigan sa guray mo amin tiinda paparmata sikaken siya kitan ket agmay maysan ay naragsak ti marignak udagta ket paginayat awan sa mirna uray kasan mo tirigan sa buday mo amin tiinda parparmata sikaken siya kitan ket agmay maysa sa buday mo amin tiinda parparmata sikaken siya kitan ket agmay maysa. Aldaw bulan kentawen di napalabas ipapanaw mo tuy den na bulan kentawen palabas isasangpet mo ket segsegaan apay-apay asikat inayat aw-awagan tuy puso ken sega iliw ko ken ka mas balan sikat kapuna no apay nga inayat ka laglagi pen ay laten ka ayat nga awan pati
sika pigapuna. Apay-apay asika inayat ko, aw-awagan tuy puso kenseg ka, iliw ko ken ka mas balan, sikat kapuna no apay nga inayat ka, laglagi pem ay ayaten ka, ayat nga awan pating gana, dintuwag balbaliw kariken ka, sika sika pigapuna. Ayaten ka, sikat ng tet, pang arken liwliwa, to'y puso, agmay may saka, ayat ko, patyen na kuma. Kasta agmet ka, yik-iktis na katoy makain na gaputa ay ayaten ka, nasamit asunata, kas kasampit langin ka, biag ko ay ayaten ka, ayat anabukel ka, lindo kuma mauma.
bang arken liwliwat to'y puso agmay may saka ayat ko patyen na kumat Kasta medken ka Yik-ikis nakatirik na Diyakun amakait na gapo Taay ayaten ka nasamit asunata kas kasamit langin ta biag ko ay ayaten ka Kasta agmet ipagpateka ayan ayat anabukil ta Hinto uma nasamit asunata kas kasamit langin ta biag ko ay ayaten ka Kasta agmet ipagpateka ayan ayat anabukil ka Hinto mauma ayan ayat anabukil ta Hinto mauma Wala kakabsat, dito yang nagpatingkat yung video kat sapay kuma nagustuhan nyo. Di lipatan tag-subscribe, dapat updated kayo kanayon. Aging gamanan iti si Maruno. Bye-bye!